mahilig apo di Tarong. Nagpalingan tayo di sala. Nagkikitang ko. Nasa di Tarong. Anda mahilig. Orang yang gurih anak kumpul hati itu kena lunek nani masa komentar kai karena kumpul para pakde kai karena lunek orang tunai naik sheshe Poki-poki orang halaman Tuhan ay yang baik dalam di halaman talaga na imas pokokil na every time everyone let's get it on Pasti harus nami taruh disukai masa apa sepita babalian sausa gadis gadis ketaku ditaruh nakala kata desa masida ramai tabat mata no bibikin tengok ulang kita gile ikaw naman talaga bakit nagkitipnya ikaw naman talaga nagkaido mag-imas na ikaw na si bahay nagpapasinda ikaw na si bagal nagkukurit ka lang ikaw na ko'y kamusta Saksak mulyo dahil na every time everyone oh iya bantay man ako ni Apo Konsehal oh may patang apa ibang ilukat ka rin tingasalo naman Apo Konsehal ha